assalamu alaikum bandiraɓe heɗiɓe amin calmina on e inde Allah joom jam on jiddo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelnigol mbele ina mbawa dañdude e makko jam celluɗo ha abada. Amin beltino feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. Gila ko ɓooyi eɗen janga e feccere adande e bindi ceniɗi he. Nden feccere wiyete ko aadi kiɗɗo nde wiyete e tubankore ko Ancien Testament. E kala no mbawɗen innirde ɗum ganden tan e wonde nden feccere adande woni e mum ko Tawreta, Jabura e bindi annabaɓe goɗɗi. En jii e wonde Allah hutorinoma ko ɓuri 30 annabi e nder duuɓi 1500 mbele ɓeen annabaɓe ina binda deftere aadi kiɗɗo nde. Hande noon en jettima e yewtere hewnde fayide no feewi sabu ko ɗo ganniɗen jofnirde jangde men e feccere adande e bindi ceniɗi he. Kono ko adi eɗen janga e cimmoje cakkitiɗe e deftere aadi kiɗɗo nde eɗen jinno yewtude seeɗa e ko faati e ko janguna ɗen gila e fuɗɗode ha joni ma en eto tongude kabaru annabaɓe o e miijoji 3 kewɗi mana e ko raɓɓiɗi ko ɗum ɗo woni haala annabaɓe ka. Goo, Allah ko ceniɗo te alay sago ñaawa kala bakkat. 2 bonandi ina e bani adama en gila jibina te ma Allah ñawɗumen. 3 Allah anniyinoma tellinde dandowo ceniɗo ponnoɗo defanade bani adama en kuugal bakkatuji mumen. Ko ɗum woni gongaji 3 ɗi annabaɓe Allah fof kabruno. Deften kadi e ɗin gongaji 3. Gonga gadano o wi en Allah ko ceniɗo te wawa falkisade bakkat. Gonga ɗimmo o wi neɗɗo wona ceniɗo ko bakkudinowo. Wadde noon neɗɗo jogaki hay feere wotere wawde dandude ɗum e kuugal bakkat. Gonga tataɓo o wi Allah ina jogii feere wawde sennude bakkudinoɓe ɓe e dandude ɗumen e ñawore nde. An keɗiɗo hande mbele a faami ɗin gongaji 3? Mbele ɗin gongaji memima? Mbele a yi no Allah way senade? Mbele a yi no bakkat ma o way mawnude e yeeso poɗɗo ñawde mo o? Mbele aɗa andi Allah ina jogii feere wawde sennudema e bakkatuji ma? E gonga Allah ko ceniɗo kono neɗɗo senaki. En jiino ɗin gongaji 2 laabi kewɗi e nder bindi ceniɗi he. Ko senare Allah waɗi ɗum tagde jeygol ngol ñifata ha abada ngol. O tagani ɗum seytane e kala dewɗo ɗum. Ko senare Allah wanno ɗum riwde Adama e Hawa nder ngesa Eden ba ñande ɓe ñamno e lekki o hannoɓe ki. Ko senare Allah wanno ɗum yamirde bani Adama en yo kirsu jawdi mbaɗa ɗum sadak cumateɗo ngam yafuya bakkatuji. Ko senare Allah wanno Allah salade sadak kayin o. Ko senare Allah wanno ɗum momtirde yimɓe jamanu Nuhu ɓe ilam ɗufan. Ko senare Allah wanno ɗum tobde jeygol e dow Sodomnaɓe kañumen e Gomornaɓe e jamanu Ibrahima. Te ko senare Allah waɗi Allah tagde ñalawma mo ñawata aduna o fof e peewal. Keɗoɗe ko annabaɓe bindi ko faati e senare Allah e wasde neɗɗo wonde ceniɗo. Ɓe mbi jomiraɗo Allaham ceniɗam gite ma ko ceniɗe ha mbawa darde ko boni te a wawa hoddude e bakkat. Enen fof mbaɗen kono wonduɓe e soɓe ni te golle men pewɗe fof nana ciccira no comcol tunwugol ni. So tawi ko noon Allah way senade te neɗɗo ko noon moddiri soɓe hol bawɗo dadde holno mbawirten dadde jeygol ngol ñifata ha abada ngol. Holno bani Adama wawirta wondoyde e Allah ceniɗo o. Jaabowol ngal namnal ko hunde hewnde fayide e kabaru annabaɓe o sabu caggal nde annabaɓe kaali ko faati e senare Allah e wasa neɗɗo wonde ceniɗo en jii noɓe kabratno e wonde Allah e hoore mum ina jogii feere wawde sennude bani Adama en e bakkatuji mumen. E ko raɓɓiɗi ko ɗum woni haala annabaɓe ka. Ko ɗum woni kabaru deftere aadi kiɗɗo nde. Allah fodino nelde e aduna he dandowo pewɗo ponnoɗo mayande bani Adama en o ñiɓe ɓe e dandude kala gonɗinɗo mo. Ko ɗum woni feere nde Allah wanno mbele ina danda bakkudinoɓe ɓe. Ko e nden feere tan Allah wawi weldidde e bakkudinoɓe ɓe yaafo bakkatuji mumen tawi ha joni kanko Allah omo heddi e peewal makko. Kono kadi en jiino Allah e nder anniye mum fawiri ƴewtindare hoybunde e yeeso neɗɗo mo tagno o. Bindi ɗi mbi Allah jomiraɗo o funni leɗɗe kewɗe ɗe nandani belɗe yiide e ñamde e lekki gurdam e hakkude ngesa ba lekki gandal moƴƴere e gandal bonande. O yamiri neɗɗo o wi aɗa wawi ñamde e leɗɗe ngesa ba fof so wona lekki gandal moƴƴere e bonande ki woto ñaame makki sabu nde ñamɗa hen fof a mayat. Holko waɗi Allah ƴewtindiri noon Adama? Allah yinno ko hollirde to ɓernde Adama tolni.
neɗɗo mo Allah tagno o alano felore alano bakkat kono ɗum addananomo jogaade yidde timmude walla jikku celluɗo wadde Allah ƴewtindori Adama ko haa anda to yidde mum tolni sinno Adama dartinoma ƴewtindare nde wasi bakkudinde nde semminanno ɓernde mum nde darna koyɗe mum sabu bindi ɗi mbi muñal ngal jibina neɗɗagal ngal jibina ɗamawu waɗi ñalawma goto Adama e Hawa ngari dari e sara lekki ki Allah hanno ɗumen ki seytane ƴetti mbaadi baajol leydi fuɗɗi yewtidde e maɓɓe e aya gadono he bindi ɗi mbi ko baajol leydi ɓurno kullon ladde kono Allah jomiraɗo o wadno kon fof ƴoƴde ngol wi debbo o ko gonga tigi ko Allah wi woto on ñaam teɓɓite leɗɗe ngesa ba fof sago daroɗen ɗo seeɗa holko waɗi seytane ardi mbaydi baajol leydi bindi ɗi peññinani en ko saabi ɗum ɗi mbi ko baajol leydi ɓurno kullon ladde fof ƴoƴde nde wonno seytane ardani e Adama e Hawa no ngowla mawba mboɗewa coy wi ɗumen assalamu aleykum Adama e Hawa ko min woni Iblis gaño Allah o addimi ɗo hande ko tuufade on haa lundoɗon Allah joom gurdam o beele oɗon kalko haa abada wona noon seytane gollorino nden noon holno feñaniriɓe o ƴettuno ko mbaadi tagore yonde moƴƴere o suɓino ko baajol leydi sabu e on jamanu hade bakkat nadde aduna ko baajol ɓurno kullon ladde fof ƴoƴde haa joni seytane ko noon wayi o ɓornoto ko wutte hunde moƴƴere ko ɗum woni ko bindi ɗi kaali ɗi mbi hay seytane ina ɓorno wutte maleyka annore ko ɗum waɗi kadi Allah rentini en e konngol mum wi ndeno ɗe annabaɓe fenoɓe ɓe gardata e mon kono baali ni kono e goonga ko ɓe pobbi congoji ko noon seytane ƴettirno mbaadi baajol ko tuufotoɗo ko ɗum kadi addanimo haaldude e Hawa o woppi Adama sabu omo anduno ko rullinde Hawa ɓuri webde e rullinde Adama nde wonno omo anduno ko Adama Allah haɗi lekkiki gila tagani taw Hawa kono Hawane kay ina anduno hadde Allah nde sabu Adama haalaninomo seytane ina ƴoƴi no feewi te ina anduno ko waɗata ko joni noon duttoɗen e ko seytane wi Hawa ko bindi ɗi mbi baajol leydi ngol wi debbo o ko gonga tigi ko Allah wi woto on ñaam teɓɓite leɗɗe ngesa ba fof mbele on nani no moƴƴi ko seytane wi Hawa ko mbele ko gonga tigi Allah wi woto on ñaam teɓɓite leɗɗe ngesa ba fof mbele on paami ko seytane yinno wadde o yinno ko nanude e hakkille Hawa miijoji luurodirɗi e konngol Allah gongiyantewol ngol ko ɗum waɗi mo wiide mbele Allah wi mbele ko gonga tigi Allah wi haa hande ko noon seytane gollorto o woni tan ko e haɓade konngol gonga ngol sabu omo andi konngol Allah ngol ina wondi e sembe mo ina feññina penale makko seytane ina andi gonga o riwirta fenande kono annore riwirta niɓɓere ni ko ɗum addani seytane sikkitade haala Allah ko heddi e yewtere men ko keɗoɗen hakkunde Hawa e seytane bindi ɗi mbi debbo o jaabi wi baajol ngol amin mbawi ñamde teɓɓite leɗɗe ngesa ba fof so wona teɓɓite lekki gonki e hakkunde mabbaki Allah wi woto ñaame hen woto meme hen woto on mayde tan baajol ngol wi debbo o muk on mayata kono Allah ina andi nde ñamɗon hen fof ma guite mon pertu mbayonno Allah ni gandon ko moƴƴi gandon ko boni e ndew ko hawni seytane haaɗani tan e sikkitade haala Allah o yehi hawa watti yeddude ka holko Allah wino ma heɓ Adama e Hawa so ñaami e lekki ki hanno ɗumen ki Allah wino ko on mayat seytane noon wi ko muk on mayata holi miijo mon e ɗum hol hen kalɗo gonga ko Allah walla ko seytane jarani ni ko eɗen jaabo bindi ɗi mbi Allah ko kaddi gonga fenande wawa yaltude e hunuko makko seytane noon wawa darade muk e gonga sabu gonga ala e makko ko penowo kadi ko kanko woni bamum fenande kono seytane haaɗani tan e wonde penowo ko puntowo kadi omo ƴoƴi no feewi o ƴettuno ko fenande o jiiɓodiri ɗum e gonga ɗum ene yiye e ɗum ɗo ko wi Adama e Hawa so on ñaami e teɓɓite lekki he ma on mbano Allah ni gandon ko moƴƴi e ko boni seytane wi ma on mbano Allah ni ɗum ko fenande mere sabu kala bakkodinowo kono seytane ni wayata kono so wi ma on gandu ko moƴƴi e ko boni o haali gonga sabu caggal nde Adama e Hawa bakkodini ɓe mbawi sernude ko boni e ko moƴƴi kono seytane haalananiɓe ngal gandal ma lammirɓe Allah koni wino so on ñaami e teɓɓite lekki he ma on gandu ko boni e ko moƴƴi te on mayat seytane noon koni wi so on ñaami e teɓɓite lekki he ma on gandu gonga e fenande te on mayata seytane ko penowo ko ɗum waɗi nde Allah wi on mayat nde o wi muk on mayata seytane waylaki ha joni ha hande omo haɓo konngol Allah ngol hankadi noon ko ɗo Adama e Hawa poti suɓade hakkunde konngol Allah ngol e konngol seytane ngol ko e ɗeɗo geɗe ɓe podno suɓade jabde gonga o walla fenande nde
rewde jom annore o walla jom niɓɓere o, gonɗinde haala Allah walla haala seytaane. Adama e Hawa ina ganduno ko Allah wi, kono ko sakkiti ko konngol Allah ngol natti nafde ɓe hay hunde, sabu ɓe natti gonɗinde ngol. E aya 6 he en ji ko Adama e Hawa cuɓino. Bindi ɗi mbi, debbo o yi lekki ki ina weli ñamde, ina yooɗi e gite, ina uddita hakkille, o fetti hen teɓitere wotere, o ñaami, o rokki hen gorko makko gondunoɗo e makko o, on ne ñaami hen. E ndaw ko hawni, neɗɗo mo Allah tagi e mbaadi mum, mbele ene anda ɗum, yiɗa ɗum, ɗofto ɗum ha abada, ƴeewe tan ko waɗi. O suɓinoma rewde gaño Allah o lundi Allah jom yidde o. Hono noon en jiino bakkat naatiri aduna, en jiino Adama e Hawa celiri laawol Allah, ñaami e lekki ki Allah hanno ɗumen ki. Haalpular en mbi, bone ficcat laaci. En jii kadi ko waɗi bindi ceniɗi ɗi wiide, bakkat ko e neɗɗo gooto rewi naati aduna, addori maayde rewi e yimɓe fof, ngati yimɓe fof mbakkudini. So en jiɗi walla en ngañi, fof ko noon yaari. Artude jinnaade mum bonani, min e ma wondude e yimɓe fof ko e bakkat jibidina ɗen, te alay sago mayen, sabu ko en iwdi Adama, ko kanko calinoro ɗoftade Allah o, ko kanko woni taani men, kadi enen fof mbaɗen kono makko ni. Hol emen bawɗo wiide meeɗa wadde ko Allah haɗi? Hay gooto. Wadde noon, on jikku wasde ɗoftade Allah gonɗo e ɓerɗe men, holto ummi? O ummi koye Adama. Bone ficcat laaci, ko bakkat gonnoɗo e Adama o reɓi e men enen fof. Kono noon yaakaare gasani, sabu haala Allah ka wi, no toñange neɗɗo gooto layniri kuugal e dow yimɓe fof ni, ko noon kadi gollal neɗɗo gooto pewngal layniri peewal gaddungal ngurnam ngal e dow yimɓe fof. Ma en jii ɗum e jawte men garoje. Bandiraɓe, on jaarama. Laawol ngol so Allah jaɓi, ma en bittu e ndeɗo simore ha jiyen ko kewno caggal nde Adama e Hawa celi laawol peewal ngol ndewi e laawol oñaare. Yo moƴƴere Allah jippo e mon. Mbatton hakkillaji mon e ko bindi annabaɓe ɗi kaali ko nde ɗi mbi, bakkat ko e neɗɗo gooto rewi naati aduna, addori maayde reɓi e yimɓe fof, ngati yimɓe fof mbakkudini.